kuva to sve, a? Ome taj lonac svoj, ovaj je preživio one vatrene žmare, čuvarke, i ga mogu otvoriti. Ko će to pojesti sve ovdje? Ja. Ti. Juhica, hoće biti opet njokica on ili neće? Šta je ovdje? Neću, tijesto ću staviti. Tijesto ću staviti. I paradajz sos, jel? Da. Reci ti meni, kako si ti? Dobro. Evo ti pada snijeg u vašte. Ja ne volim to sad. A? Ne paše mi sad ovaj snijeg trenutno. Da ja upalim usisavač malo pa da usisam taj snijeg, a? Nije nego nastradat će mi ono što mi je niklo. Pa mi ćemo biti uporni pa ćemo ponovo posaditi. Kužiš? Tako će i biti. Šta nas briga, pa ima vremena, a? Tako će i biti najvjerojatnije. Znači danas malo laganiji ručak. Pa već je vrijeme nakon one pršuta i svega ostalog malo lešo. Nešto mi fali, ja ne mogu skužiti. Falim ti ja, evo tu sam. Jel ti ja falim? Aj probaj. Ma ja vjerujem u tvoju kuhinju. Znaš na što me počela miris? Na hipenol iz diferencijala. Je, malo na hipenol. Šta da stavim još? Ništa, to je super sve. Niš bez vegete, a? Ništa, to ti je meni ko... Pa šta, zašto mećeš i sol i vegetu? Malo pretjeruješ. Pa fali mi nešto. Pa bolje je, gledaj, kome je neslano neka... Ma malo sam stavila, šta ti je to? Zanimljiva si ti, da? Jel da? Ja. Treba biti. Moram biti zanimljiva. Viš kako je malo treba samo. Malo mi za sreću treba, al? Da. Idem ja sad, ajde. Ajde. Ali idem stvarno. Ma odi ako ćeš... Kuda? Gudoš. Šta je sad to? Šećer. A, sunce ti to. Šećer, sol, vegeta. Je pa mora ubiti malo u kiselost. Stavi jedan krastavac unutra. Ne bi, jel? Dobro. Idem ja sada.